Your friend Reverend Kofi Ahuntewu, Apple TV CEO, Divine Manasi Chapel International. In Fiebe, a doom watching 18 years. Minimum ache nyene, minimum ache yepa. Onyamia Juma, ye no. And a namswa, a mamma in the Shia. As some of the catch them in you say, a radin shanedene. Yenina ya papa na dafom enti yenina na ade atoye ni enti yenina na yeta na chi say ya nini na yi na abo enti yenina yeta na chi me so me da mas okay baba but what the question kakre wada ma already a senior ya aburo yeso say edi for no mu binya asem mu nyina mu de odo kampo mu koja na ma na yefe ba say bibi nsi asem wo asem sa de na chi ya kakra wada ma dabi asem bia ni wo yenina ye anuafo eni adofo enti yenina de wodo ene bo odo enti obia na obia ni asem yenina ye anuafo a adwuma ba ko na ye enti ntokwa bia ni yentem said ye baba ya be hu nuan ma difo e wa hanom ne ade ade e se ye ni onyam ye hu si ade ye ni ache ho bara say wa bonte ye titi nsem bebre no ne ade ade a papa nti sa da bi nya sa na tie ye nyina ye anuafo enu nti na ne ye nua bishop obidi ye nyina ye papa na da fom enye ono ho papa ye nyina ye papa nti ye nyina wa no enti anu di dance ye say ye nyina ye anuafo a odo e wo ye ntem a boni bi ani wo baba ba jo na ma fom se mi hu wa mi se wudi na se wudi the Reverend Kofi Ahuntewu Ahuntewu baba ada ma unche ase kakra ye wo Abraham Nyankopon ye wo Isaac Nyankopon me sum nyame a bibia ntimi ehunta no enti nyame a me sum no wo ye hunta nyame a bibia ni wetimi hunta no eno no wodin no Kofi Reverend Kofi Ahuntewu baba ba jo ehin na wa sori wo se sia Kumase Abrepo Broni Krom Abrepo Broni Krom ona ya sori ba jo sia wa be eye prophet na obinu le papa ye eno wa ba enu ntin ba jo adifo bebrebe bo ba be sia wa ha ye be sia ka bibi te say baba adifo nyina kambo mu a we ba ye do ma di wachi eni pe ba doso obi e ba dom ne papa se mo kam bo mu a mi se Ghana betuma ye ye ana na mo nyina mo ntim up na mo nya biribi e betuma bo ma ba ko kasa o man ni nyina mo betuma ye dia ma ye wada roma ye gu niema so a ye toto niema se ye nyina ye betumi aka bom ni ye nyina ye ba ko bi se praye wuyi ba ko a ebu enso ka bom a emu nti ye nyina ye ba ko na ye di hine amanyame ni mo nyama de baba mbato na sa cathedral what you sika e o metua dada what did you see amani je wo ba amani je wo ba all right ya better was say me so da was amen.